Шулукши твады деньги үсмелі. Кузас хура чывашен теп хулынче тақшанақ шүретмен. Хақсыне бір хыбартма балыртны шабақта унчухлех мар. Тері Шубашкар хулын администрациян пушлығы Денис Спирин. Кунбергевал массовый информация хадырезен тыдымынже ішлеген зәмбе иртерне тіл бұлыра галаре. Халыға туртараганзен миллеті каксем күстене администрацияне білдірмелі. Анжақ эже бұрыншлама чилая же васкамасть. Шубашкарды троллейбус управление бет темеже туртараган кына шаққы бара шидерне. Шақсан шуда елзе шивых вғытыра хаксене үстермеші. Журналистене кызықландараган ыйду чилай бүлже. Самахран чеп хуларан шене Шубашкар енеле каяган шул жинже вырначна керек шивыхинже шуран жүрегензен кашмыжын шыби мінлерех. Тенена сүтмеле Үйтірі Денис Спиринран пирин іштеш Татьяна Трофимова. Шул кашмышне ебі жіклемейн, ебі білнедіріх вол хадер. Халі кирлі хуцене ғадалет бір хуравлари хула администрацияны бушлаки. Кашчат узабы дерне, проект па сметы хутезем хадер. Тереслев тухны ғышын хуцене Чуваш Республикин строительство министерствене жидері бір. Вол ку шуржулықра худа каймалла. Палыртри хула администрацияны пушлаген шуме Владимир Филиппов. Шулзем давасы чи шивич идузенжен біри. Вишемір шавраунгуна темеже тапқырба жіклеші. Объекта бұрыншлама ширим бір миллиард тенгерен каймар кирлі булать. Граждан ураменже ага уйгенжен темір утсем шуреме брахиш. Квак шулым прахизене кужариш. Рашта уйгичен сене вешлеме балардашы. Денис Спирин батне бедембе пиликшерытла ыйду гильне. Бір секретаре бол херехытла ыйды вахуравларе. Ытызенеде тишкеретпер. Шандарчы хула администрацияны бушлаге. Республика Гларамвалли Алексей Зотиков, Татьяна Трофимова, Юрий Марков.